041637000. Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ठ्यामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत चिन्चस व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना समाजसेवी विश्वरत्न तुलाधर ख्योकेब सोन्ती नख व नुद चिन्चस व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना सोन्ती नख झझ धाथे छिकपिनीगु जीवन न झझ धामा युरिकाजी कसा पिके स्टोर बुराङख्यो सुन्ती नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झझ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सव पि छदया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना चिरिक शोभा ताम्राकार ख्योकेब स्वन्ति नख व नुद 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना स्वन्ति नख झझ धारे छिकपिनेको जीवन न झझ ढ्यामा मञ्जली तुलाधर खुशीबु नयाँ बजार सुन्ती नख झझ ढाटे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन झझ ढामा सुन्ती नख नुड नेपाल सम्बत छिन्सस व पि छदय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना ज्ञानी शोभा तुलाधर नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी बाँसबारी सोन्ती नख व नुद छिन्छस व पिछ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना सोन्ती नख झझ धाथे छिकपिनीगु जीवन न झझ धामा दीपक रत्न तुलाधर मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कुल लालदरबार स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ठ्यामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत चिन्चस व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना प्रकाश वीर सिंह तुलाधर लाजिमबाद सुन्ती नख व नुद छिन्छस व पि छदया लस्या सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना सुन्ती नख झझ धाथे छिकपिनेको जीवन न झझ धामा बेनी शोभा तुलाधर लेडी नमुना टेलर्स कमलाक्षी असन स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झझ ढ्यामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सरोज काजी तुलाधर गुडविल फाइनान्स हातिसा सुन्ती नख व नुड नेपाल सम्बत छिन्सस व पि छदय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नख झझ ढाटे छिकपिनीको जीवन न झझ ढामा प्रमोद मानसिंह बनिया प्रकट ड्रग्स स्टोर्स टेंगा सोन्ती नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झझ धामा सोन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छस व पिछ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना अजय रत्न स्थापित होटल लुम्बिनी गार्डन न्यू क्रिस्टल लुम्बिनी नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक
जोजुलोपा समडाजिति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफ दिखु मेघार न्याना जुना रिपि सकल न्याना मि भाजु मेजु पिन्ट दुनुगला निसे लस्कुस ना पहना बना तैजना टुगु ज्याजो उडास ज्याजो स अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या सचिव गुइन्यागु बो ठनुगु जानकारी दि चिपिन्ट बियाचुना उडास समाज न्यबोया रेडियो उपत्यका चेना सफ दिखु मेघार ज्या परिकल्पना स न्याना चुंगु टुगु उडास ज्याजो थौ जिस सिकपिन न्याने हाइ चुना गुचला टुगु ज्याजो चिकपिन हरेक बुधबार सुतस्य चटेटा इलनि से गुटेटे इ टक जि विज्ञान तुलाजुलिसे न्याना वेचुना दिगु ज्याजो खटकिन ज्याजो चिकपिन रेडियो उपत्यका.com.np याना हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे ज्याचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके रेडियो उपत्यका चेना सफ दिगु मेघार ज्या तरंग मार्फत न चिट टुगुइले छक्ला है न्याना चना दिगु ज्याजो खट अवश्य न टुगु ज्याजो बारे खला मासा उडाटिगु ख उडाटिगु बुख उडाटे छ चंगु विभिन्न ज्या ख या प्रचार यागु आजु कया उडा समाज न्यबोया रेडियो उपत्यका चेना सफ दिगु मेघार ज्या परिकल्पना कठ न्याना चंगु टुगु ज्याजोला जुया जुला जिसन टुगुइले खला मासा मुन न ख सिरे टुगु लिसे नेपा मिटेगु टडहु मेगु न खरेगु सुन्दी नगर झौ न्याने वे चंगु सुन्दी नगर खलायबले नेपाल सम्बन्ध नोड न झौ न्याने वे चंगु एजेन्ट कलापा टु वे चंगु सुन्दी नख नेपाल सम्बन्ध जिन्ससा ओपी छदाया चिकमि सकसित एकको जी भिन्डन दछन त सुन्दी नख चिकमि स बालक हना दिस सुन्दी नख निस्लिसे कोभिड या महामारी जुगुनी एजने कोरोना पाके बजे जुटा सतर्कता अपने दिस मुआ मक प्या मजाइ दित इना बेसे ज्याजो न्याके पाके उने ढकल ना पाछ नेप सुंगु अले लोगु भागुमे अलि ठोमे सकला ठो उडास ज्याजो न्याचना दिपि न्यामी भाजु मेजु पिन दछन जुना गुजुल ज्याजो उडास ज्याजो स झिलिमिली झिलिमिली रमझम रमझम नखतो जीगु सुन्ती नेपाली सक्छ योग पुण्यको नखतो जीगु सुन्ती हना चोली सदा सदा हना चोली सदा सदा नख जीगु तो सुन्ती नख जीगु तो सुन्ती झिलिमिली झिलिमिली रमझम रमझम नखतो जीगु सुन्ती लक्ष्मी पूजा याना लक्ष्मी गयत बिजाकी बहनी म पूजा याना दीर्घ आयु आशिष काई लक्ष्मी पूजा याना लक्ष्मी गयत बिजाकी बहनी म पूजा याना दीर्घ आयु आशिष काई पाल्चा बीच बजल सुनि गजमान फी नोदय उत्सव नपो नोदय उत्सव नपो बिन्तु न कल बिलजी बिन्तु न कल बिलजी झिलिमिली झिलिमिली रमझम रमझम नखतो जीगु सुन्ती झिलिमिली झिलिमिली रमझम रमझम नखतो जीगु सुन्ती नेपामी शिक्षा योग पुण्यको नखतो जीगु सुन्ती हना चोली सदा सदा हना चोली सदा सदा नख जीगु तो सुन्ती नख जीगु तो सुन्ती झिलिमिली झिलिमिली रमझम रमझम नखतो जीगु सुन्ती पञ्चकया लिपाङ्गु दिन सखी जा पूजा वै मन्द पूजा न गोसामा कोका कता कि जा पूजा यै पञ्चकया लिपाङ्गु दिन सखी जा पूजा
na gwesama kokaka tata kiza bujayai सुख समृद्धि आशिष नप सासाको नका है नेपामिया तधन नख नेपामिया तधन नख सुन्ती गुली ने बुहाई सुन्ती गुली ने बुहाई निपु सुंगोल लोको हागु मेदुंगा हाना सका सिक्नु लास्को सेना चना ज्याजो खट उडास जिखा सिक्पिन ज्या हामी बिगेन तुलादर टोका रेडियो पत्रिका चेना सफ्टको मेगाहर्ज तरंग अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या सचिव गुइयागु बोथेन नुगु ठन्टका सिक्पिसा जिमदगु 60 सल्लाह सुझाव हौसला ब्यादिला उखेगु यदि सिक्पिन यक्कको सुबा लिसे वायसंगु सुन्दिन नकाले नेपाल सम्बन्ध जिन्ससा व पि छडा याना यक्कको जि भिन्जन देशसे आ ज्याजो जि नापांगु बो पाखे हुने नापांगु बोडासन जिस विभिन्न उडाटेगु मसिका उडाटेगु गतिविधि विभिन्न उडाटेगु मसिका उडाटे जंग ज्या खया जानकारी निसे लिपांग उले जिसटु ज्याजो रे पटि चाहिँ युपा या मच दबु अले उडा समाज बोलना वइचंग उडा बिदि बियारे खन जिकबिन हने नेबै चुनको दौरान थौन दिस प्रेमिला तुलादर पाखे छगु उडा समाज बिदि बियार जिकबिन नेबै टेंगु जास उडा समाज यहाँको वइचंग बिदि बियार बारे नेन पाखे हुने थौ ज्याजो उडा से ज्याजो स संप्याके वंजला वनेगु पकने पूजा वनेगु फासो वनेगु व जिला जन तुचाके बारे छु खन्यठन ई पायापी का मजा वो भोमजा यत उके ढुंगा मु भय कने खुनु सुथे संप्याके उज्याजी थबले भादमे शंकला में स्तन्यागा संपा हिंका कटुचा चंगु कानी छटो हिना छने वो या पटुनटो मेखा पाक कि जछना गुर्जु तया संप्याके विधि अनुसार पूजाय ठो संप्याके ज्याजो न्याकेट ठछे पाखे सपेके जलो तया कुछया हेमा ठुगु संप्याके जलने सगम पुसा तया कोटा छपा मेखा पा छपा रौ सग जलन ह्याक सिन मु छज चुसापा लिया कटुचा छौ सिन बट्टा छग को खोला चिक खोला छजो थकु चा ककी चातया ठकु पिचा छग ओह या पटनटु सग्ने जेछाट निमेष त वसा निजु लिक मरी ग्वार मरी झिनिगा वठिठी नेवसतया पट मुटुपा टोफे टागु मरी कसी नाच छग बामपालो मरी तया हेमा ठुली जलो ठेनकी सपाके विधि अनुसार सप्यागु ज्यान्याई ठुगु सप्याकेगु छिगु संस्कृति अनुसार तस्का महत्वपूर्ण ज्याजो ख मिजा मेसा मिसाइत समायके अझ न्याग सप हिंकु थे ज्यागु प्रतीकात्मक ज्याज्या जंगुदु ठछगु छिगु मौलिक ज्याजो ख तर ठंगुने थ छपाखे छयगु सप्याके कुई बरे चरेना अपन सामान तय हैगुली याना सक्ष्त हे थाकिया ठुगु ज्याजो अपोस्या मया टुंकुल तर ठुगु ज्याजो चिस लेंकटे मागु खनिदो सप्यागु ज्या कोचालकी गुरुजु कामचा भौमचा लमी समिलो छेजपि सकले वंजला वनेगु ढगा बिजासे अध्यय थावना लेशिबा जलम पुजाना ध्यय न्हने जना भमजायता भाट जोमेशा सिनचाटेका थाक्ली नकिम पिसा सगम बिया सक्ष्या भए नया लिहावै ठुकुने छेजपि वंजला वनिसा मेमचा बिनामचा पि सकले कल तया पक्ने ध्यय था ध्य पुजाना अनहे भए नया वै ठुकुनु बहनी वंजला पक्ने पूजा भए ढका ठाठी पि फुकीता मेमचा बिनामचा इष्टमित्र पि सटा भए नगुयै थबले नेटो निगुली अश्य पवेका ये पुगुयै दौडका कटैली ऐला ढका ल लुना ठके ठुक्ता नेपुग वंजला पक्ने पूजा या भए ने टुंका पमचाइ त ठछे पिनि पाखे खासो वे टका वै सु ठठिटिया छे खासोया ठ म्यामचा ठछे यंकी खासो हुने बोले ठछे पाखे यंकी गुठिठी सिसाबुसा मरिचदी मसला वसा आदि ठिठी किस्ती तया म्यामचाइ निहने बेगुयै ठाउँकने ठो सामान यंकी गुली न अपो सामान तया नेपा खुइपा किस्ती ठिठी कठय तिसा बिगु यान हगुदु ठुक्टा वे सोया जिछु कम धका ढेने बल्ला यागु सोया छिगु परम्परा निसे यान वे चंगु छिगु रिति ठिठी सदा न्याका यंकी फेक यान यंकी मागुदु ठटे ठिठी सामान जना ठठिटी इष्टमित्र पासापाइपि सक्सिन दक्षिणा छाया ख्वासवै डक्ले नापा गुरुजु ख्वासवे धुनियो बौमेसिन लुया अंगु छपा न्याका वस छजु ललहाना ख्वासै नापा जोसा भए पहा ठ्यापि सक्ले ख्वासवै तर ठाउँकोने तस्का सत्ती पि जग वनेगु ज्यावगु
नापजुसा अठे ख्वा सो व पिन्त मिजं पिनी पाखे ऐठा मरी छटा डुगो सलेखे एला सोलो मसला प छप व गुवा छबे बी ठौकने मसला प व गुवा जग बी ठछे पाखे हगु सामान फुक भोमचित लल्या ढुङ्गा मिजं पिनी पाखे वो पिसं लाने यंकी खासो या ठा म्याम चाहित था छे यंकी ढुङ्गा जिल्लाजन दुचाके त सुकुन्डा जंका छमेस्त जिल्लाजन एटा काकी छै जिल्लाजन ठेनकी जिल्लाजन यके छेन्जा पि फोकस्ता पाजुपि मलिपि म्याम त पिना मचा सक्स्या गुएका गुज्या कोचाओ म्याम चाओ वो जिल्लाजन एटा नाप फेटोका टौसग खेसग बिया देमा भएबो नेचाकी ठोडेमा भएबो गुर्जु फुकी त पाजुपिन त न भाग तया देछाकीमा यदि फुकी त पाजुपिन त भाग मतल ढासा इम्स म्याम चाहिँ त दुचाकी मको ज छ्यागु ज्यासिदलकी देमा तया सक्ष्तम भएनकी नाप दुचाकी खुनु जिल्ला ज व म्याम चाहिँ त नि पेटा कासा चाहिका ठ्याबी तया बोन्हे चाकीमा ठटी पेने सिदलकी गुर्जु लमी जिल्ला ज म्याम चा सक्ष्त वा मस्ला पबीमा ठोकुने जिल्ला ज नाप म्याम चा नवले नाप सग काबले या न्या खे ठो छठापी एला छ अन्तिन तया छेमा फैदे बरे चाहिना ठौकुने ठिठी मरिचरी सिसाबुसा खे आदि तय छेगु यान हगुदु जिल्ला ज दुचाकी सिदलकी ई पाइ ज्या लगभग कोचागु दुई जिल्ला ज दुचाका नाप व म्याम चा एटा कने खुनु समिल दवना सतावनी सक्ष्या नै टुनि सिधेका भौमजा एटा बाल कुच्ची सवसा बिया ठिठी वस्तु बिया ठ छेछै ठठी वनिगु यात लीलारु वनिगु टाइ ठठी लीलारु वनि बले भौमजा एटा सक्ष्या उभार बिगे यान हगु ठुक्ता ई पाए सपेके वनजला पक्ने पूजा खासो वनिगु जिल्ला ज दुचागी बले छुछुयामा अलि थबले यागु विधि व्यवहार अपो मजिक सक्ष्या हनि फै कठ यागु निम्ति नापा हे सरकार पाखे हो उदय समाज पाखे हे नियम त देगु गुडु ठोय झोले विक्रम संवत 1995 साले पिडंगु उदय जातको व्यवहारको किताब धैगु सफुचा सपाक्यु वंजला वनि खासो वनि वो दिला जन्तु चागीगु बारे ठटे चैता गुडु वनिबले साबिक बमोजिम यागु संप्याकेको छेबले साबिक बमोजिम सरजाम तया छेगु खासो वनिबले क्वे चोय तयथे मरिचरी सिसाबुसा वस यंकेगु थबले मरि छिन्निता डुगु किस्ती छपा ठिठी किसिमिया सिसाबुसा डुगु किस्ती छिन्निपा टु चिपु छिन्निपु तया छमहुजा ग्वा मसला तया किस्ती छपा पास तिनखा क्वेची व कारचोपी भरे नटगु बाहे मेगु न खजल देछागु खासो वनिपी नियम अप मौनिगु खासो वनिबले ठ म्याम चाहित गच्छे अनुसार असलटी गिन्नी बाहे देवन्याको बिउसान्जु खासो व पिन्त मिजा पिनि पाखे वा मसला बोया नाप खोटला नेटोला टक्क या मरि छपा छपा बिया छेगु जिल्लाजन दुचाकी बले वनि बि गुर्जु जिल्लाजन लमी व मरिको बे वनि जापनिन छमसित साबिक बमोजिम भए नका छेमा बोठेका छेमो पुछि बोजग थेका छेगु जिल्लाजन या पाखे मरि 2 शेर टक्क जना वनिगु व मरि जना वनि मेसित ढोडी छपो म्याम चाहित गा छपो वसा छजु बिगु समिली निमेष त रंगीन न छपा छपा बिगु ठठे उदय समाज पाखे नेपाल सम्बत 1119 पिठंगु सामाजिक विधि व्यवहार या नियमे संप्याके वंजला वनिगु खासो वनिगु व जिचा पाजु दुचाके बले या मागु ज्याख ठुक्ता चैतागु दु संप्याकेगु सुया संप्याके ज्याजो न्याके मासा संप्याके जोल मिसा पाखे मकासे ज्या कोचाकेगु वंजला वनिगु वंजला ज्या कोचाके त सम्बन्धित डयथा किसली छगा ठीका डयसाला हया ठगुए छे ठुगु ज्यान्याकेगु खासो वनिगु जोल मसला ये किस्ती छपा सिसा पोसा ये किस्ती निपा मरिचरिया किस्ती सोपा वस छेया जहान कथ देछा मु हामा पाखे अंगु छपा देछा जिचा बाजु दुचाके बले जिचा बाजु यात वस छजु लला तिसा अथवा मेगु छुहे वस्तु ल मला थेका छे बले ल लानुगु सग
जल बाहेक मेगु छु कठया नसा जल मछे लीलाडु छे बले छया पाखे भौम जाइट वस छजु बिए टिसा छटा अपल स्वतला जगत बिए मसला ग्वा वसिसा बचा माछी बिया छे मेपी सुनान देछा रका उगुन ठुगुन ल मला ठुक्टा हे नेपाल सम्बत 1919 उडा समाज पिठंगो सामाजिक विधि व्यवहार या नियम या सुधार याना नेपाल सम्बत 1936 पिडंगो सामाजिक विधि व्यवहार या नियम कठं ई पाया संप्याके वंजला वने फासो वने जिलाजन दुचाके बले या मागु जाख ठुक्टा न्यतना टगुडु संप्याके ठौकने संप्यागु व कल्याण याकेगु चलन उस्त मडे ढुंगला अटिसा ठोज्याची उडाटेगु छौ मौलिक परम्परा जोगुनी सुया इच्छा दशा या सांजु संप्याकेगु जोल ठठेख ग्वारे मरि छिनिग डुगु मरि कसी छग त छपा समाजोल छगु किस्ती सिन्दुर बट्टा छग बामपालु मरि छजो पो खोला चिकौ खोला पटुन्नटु ककिजा ठकोचा ठको पिचा चोसापा जलन ह्याक सिनमु मेखापा कचिका वंजला वनेगो वंजला टका बिजास ड्याइ ठ्या वना अन पुजायना मिजन मिसाइत सिन्चा छाकेगु छि उडाटेगु छगु नेपुगु व ठगुए पगु रिति जे चंगुली ठोमूल परम्परा ल्याङ्का टेगु बांगा वंजला वनबले मजी मगापिन जको वना छटकरी सिडेकेगु अले टजिको पे मयागु बेस्ती ठाकु चासा वंजला ज्या कोचाके त्या ड्याय ठा किसली छग ठीका देवसाला हया ठगु हे छे ठुगु ज्यान्याको साँझो ठोकुनु हे पक्ने पूजा वनिगु न चलन्दो पक्ने पूजा मेहमस्त व बिना मस्त वनिगु खा फासो वनिगु वंजला खुनुया बनी फासो वनिगु जोल सिसा बजा मरिचरी वस टिसा सक्ता थम सोया पसिप मवे तयगु फासो वइपिन्त मिजङ खला पाखे मसला व ग्वाबिगु मेगु छु कठया पहा मयागु फे मनकेगु जिचा बाजु दुचाकेगु म्यामचा ख्वासो वन ढुङ्गा डिचा बाजु दुचाकेगु छि उडाटेगु परम्परा ख दुचाकेगु ठैगु डिचा बाजु ससले डक्ले नापा बोनिगु ख दुचाके बले डिचा बाजु याके गुए साका ससमा ससबो छया सकल जहान व फिकी द नाप परिचय याके ख गुए साके ढुङ्गा डिचा बाजु म्यामचा निम नाप तया सगम बिगु चलन्दु सग नाप वस छजु देछागु न चलन्दु ठया अपो मेगु छु मया लीलाडो छेगु भमचा लीलाडो छेबले माजु बाजु व मेपी छेज पाखे भमचाइट उपहार गोसेली बिया छेगु चलन्दु ठटे उपहार बिबले माछि जको बिया पासे प मया छेज पि बाहेक मेपी सुनान उपहार म बि ठुक्ट ट्रे नेठानगु ई पाइ ठीठी ज्याजोस उडा समाज सामाजिक विधि व्यवहार नियमे तय तखटन जक यात उडा समाज सकल उडा तय इनापिया उडु यको जी सुभा दिजनजना प्रेमहिरा त्लादर जीवटा वेकना ठौ उडास ज्याजो मार्फत उडा समाज न्याक वेचुंगु विधि व्यवहार छुबति जानकारी बेदल अवश्य न उडा समाज पिटना वेचुंगु विधि व्यवहार सपुत आधारित ज्या छटुगु खट छिपिन जना हाइचुनुडु झि सभ्य नागरिक ज्या न्हने उनीगु नीति दिस पासी पमयक विधि व्यवहार यामागु ठौ या आवश्यकता ज्याचुंगु उडा समाज नाला वेचुंगु विधि व्यवहार त छिकबिसन नाली धैगु आशा भलसे कासे जि बचाको टिपा पाखे उनी डिपाटंका ठुगुवाया उडा बुख जनावेको जी गतिविधि रुपे ज्याजो उडा छ ज्याजो सुन्ती नख झझ थाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झझ ध्यामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पि छदया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना डाक्टर रूपज्योति कसा नयाँ उडा समाज परिवार सुन्ती नखा व नुड नेपाल सम्बत छिन्छ व पि छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नखा झझ थाथे सिक्पिनीको जीवन न झझ धामा द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइ राजा साहु संरक्षक उदय समाज
स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ढ्यामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्म चिन्छ व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना उदार स व्यवस्थापन एवं एडिटोरियल पुचा स्वन्ति नख व नुद 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना स्वन्ति नख झझ धाथे छिकपिनेगु जीवन न झझ ढ्यामा नेपाल जनरल मार्केटिङ परिवार सुन्ति नख झझ धाथे हलिमै नेपामी पिनेको जीवन न झझ ढ्यामा सुन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सव पिछ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु यागु भिन्तुना ग्रान्ड सिटी हस्पिटल एन्ड क्लिनिक परिवार सुन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ व पी छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्ट सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ति नख झझ धाथे सिकपिनीको जीवन न झझ ढ्यामा शाकार ट्रेडिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड परिवार झुल्किरहेछ बढिरहेछ झर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार्यो सँगसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाइ पङ्ख सम्बन्धको सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा रेडियो उपत्यका निका कुसे बसाको डिबाडुका हानाचका टिमना लस्को स्याना चुना ज्याजो खट उडास अलि ठौया उडास ज्याजो सचिव गुइन्यागु ज्याजो ठेन्गुगु जानकारी दि चिकने बेचन उला अवश्य न गुइन्यागु ज्याजो ठेन्गुगु ठुगुले सुन्ति नखले नेपाल सम्बत जिन्छ व पि छडया जि चिकने यको गुजि भिन्न देशन चुना लिसे कोभिड महामारी जुगु हुने कोभिड पाखे बजे जित सचे जित न जि इना बेस ठुगु वाया जि उडा गतिविधि पाखे हुने उडा गतिविधि थासाट उडा टेगु गुंगु ठरे जु खला पुचन यन्जु विभिन्न ज्याखया जानकारी बिगु आज कया ठुकु ज्याजो न्याका चुनाव जुल जासन ठुकु आया उडा गतिविधि छुटु बुखाय रुपे यने पाके हुने ज्याजो उडा छ ज्याजो नेता तुलाधर समिति पाके क्यालेन्डर व ख्वापौ पिठन नेपाल सम्बत झिन्छ व पिछन नुड केनिगु लस्ता नेता तुलाधर समिति पाके दैड सठे ठुसी न ठुगु दया स्वन्ति निसे मेगु दया स्वन्ति टकया तिथि दुगु क्यालेन्डर व द 12 ल्या 12 या ख्वापौ पिठनेगु यागु दो नाप्पा ट्वाछि बुराङ खेले क्यालेन्डर उल्झाएन वै चंगुली आय विषय विषम परिस्थिति या वाचाका टा ठाकुली शंकरमान तुलाधर ट्यंग कवय ठाकुली जितरत्न तुलाधर संरक्षक बाबुरत्न तुलाधर पेश क्यालेन्डर उल्झायन दिउ ख ठुक्टाय ठुगुडे हपी गुई ने डपुले ढुङ्को म क्वाच्च कवय ज्याट लक्ष्मी नानी तुलाधर ट्यंग कवय नानी हेरा तुलाधर वनेमा कवय हेरा नानी तुलाधर टुन्छ कवय नरेन्द्र मुनि तुलाधर व क्वाच्च कवय रत्न तुलाधर पिनिगु छे वनाहे वे कपिन पाखे न ठुगु दया क्यालेन्डर या उलेजा यान दिगु ख ठुक्सिया क्यालेन्डर आराध्य देवी इन्द्रायणी माता लुटे अजिमायत देछना वस्पोल्या कि पाटै तगदु समिति पाखे क्यालेन्डर अर्थात नगमा पौ ओला डिपी सकले हनब पिन्त यको सुबान देछन दिगु दु यत तुलाधर समिति पाखे व क्यालेन्डर पौ ठिठी कवया प्रतिनिधि पि पाखे इनिगु ज्याजो गुडु छुज्या नेत तुलाधर जपिनिगु लाती मलानिसा ठाउ कवया प्रतिनिधि पिन्त बा ख्वापौ या कजी नाप समितिया मु छान्जे पूर्ण रत्न तुलाधर जुयात स्वापुतया दितन इनापिया गुडु तव समाज कठिन जीवर दान ज्याजो
ठिठी बिहारे चना बिजापी पन्टे मि सोलायंक वर्षा बास चना पोवंका बिजागु लस्ता ठिठी बिहारे ठौकरे पवित्र कठिन चिबर डान ज्याजो न्याके यानवै चंगुदु कोभिड-19 या हुनी ठुक्ठय कठिन डान ज्याजोले आपा मनु त मुनि मजु याद मध्य नजर तया तव समाज पाखे न्याकोगु ज्याजोले मो उपासक उपासिका पिंजक मुना कठिन चिबर डान यागुदु ठुगु चिबर डान सानो भर्याङ या रत्न विपेसना बिहारे 2077 साल कार्तिक 23 गते आइतबा सुठे ठुक्ट पिच्छु संग या त चिबर डान यागु ख ठुगु ज्याजोले बुद्ध पूजा शील प्रार्थना धर्म उपदेश कठिन चिबर दान प्रदान पुण्यानुमोदन भोजन याना कोचागेगु यागु ख नेवाट से हनवै चंगु ऐतिहासिक म पूजा नेवाटे हरेक दया कछला ठोपारो खुनु म पूजा यागु प्रचलन दै चंगुदु म पूजा इट शरीर अंग पूजा कठन कैवै चंगुदु म पूजा दिने छेजा या सकले मुना मटी मटी या मंड चया मंड पूजाइन ठट ठम शुद्धैना म पूजा यानवै चंगुदु म पूजा बले मंड चाह पले डुगु मंड पोटा स चया उकिया दिउने आखे वा मै मुआ वटा आदि अन्न चाहिएका उकिया दुने चिक मण्ड ढका चाकलक थाना चा छचा त्याकेगु यान वै चंगुदु चाह डुगु मण्ड यट अष्ट मण्ड या रुपे कै टगुदु म पूजा ठुक्ट मण्ड थाना मण्ड न्यञ्चना म पूजा यान वै चंगुदु ठुक्ट अष्ट मंगल जे छना पूजा यट ढासा छिगु उकिया पुण्य फल ग्रह दशा भए शान्त जुइगु बा फाल वनिगु विश्वास कै टगुदु उकिया पुण्य फल दशा फाल वनिगु कठन स्वन्ति भले म पूजा यानवया अर्थर्ज शान्ति स्वति आदि दक्षियंक या ग्रह दशा आदि न जीवने मरे मढका भावना याना ठौजग कया सिजन कठ या फलफुल ल लाना मंगल कामना याना सुख वृद्धि ग्वाग्वे नया झझ टाक हनवै चंगुदु म पूजा बले कोखा कोखाया खेलो टा चाका सिसा बुसा का ढुंका ठौसग खेसग कागु ज्या यान यागु यानवै चंगुदु म पूजा यागु ज्या कोचाका उहे ठासे फेनेगु ज्या न्याक वै चंगुदु ठुगु म पूजा या यानगु थासे वखुनु सर सफाई या ज्या छुहे मैसे कने खुन जग यागु परम्परा उड्याटे दै चंगुदु पूजा बले उड्याटे से ल जागु ख टुफी हासा लोमयट टक मण्ड चया पूजा यान वै चंगुदु ठुकिया दर्शन पछि दैगु झिगु जनजीवने तिब बिया चंगु वस्तु एट टक कटर यान हना वया पूजा यागु ख अष्ट मण्ड डेका ठिठी द्यपिन्त देछा ततासा उकी पुण्य आपल दु कठ कैटाउदु ठुक्ट हे ठुगु ज्या शान्ति स्वस्ति सर्वत्र मंगल जीगु कल्याण जीगु कठन कैटाउदु म पूजा तैगु ठागु कल्याण भावना जना यागु पूजा ख ठ धर्मय अख वनि मालेमा मखु लपै मलामा न्याब्ले सुख समृद्धि व मंगल जक ज्या चनिमा जस वृद्धि ज्ञान वृद्धि सुख वृद्धि धन वृद्धि ज्या ता आयु व रोग व्याधि आदि मुक्त जीमा ढैगु कामना म पूजा यागु यानवै चंगुदु ठुक्ट कामना या सक्ता या फल प्राप्त जी ढैगु भावना बिली बिली ज्याका चित्ते विकार फुक पुना वंगो भापिया लस्ता फे नया म पूजा कोचा केगु यानवै चंगुदु फलफुल थे स्वच्छ ज्या चच ढागु खोसी थे टिसिमिसी ढागु टसी थे पवित्र जीगु गोस्वा सुगु मगन थे जीगु शरीर शिथिलता मजिगु दिन दिन च्यागु खेलु ताले मिखा पिया दृष्टि सार नयना ठगु मया तेज सदा पिबया चनिगु यान वै चंगुदु ठुक्ट हे पंच ज्ञान स्वरूपिया न्याटु हनटगु कोखा पंच स्वरूपिया जजंका कोखया शरीरे दैचंगु तेज यात सदा दृढ स्थिर यागु आदि सक्ता ख छिगु मपुजा दर्शन दुने दैचंगुदु ठुक्सी न सोन्टी नख तिथि गडबड नेपामी बिनिगु ताजिगु निगु नखै रुपे कैवै चंगु सोन्टी नख न्यनि ठंग वै चंगुदु ठुगु दया सोन्टी न तिथिमिति नापा नापा ठेंग गडबड जुगुदु उकि गुलिखे सिन 29 गते निसे लक्ष्मी पूजा याइगु जुगु दुसा गुलस्या 30 गते जग लक्ष्मी पूजा याइगु जुगुदु नेवा न्हेलवा पिन्सा 30 गते निसे हे छसी कठ सोन्टी नख हना मपुजा व किजा पूजा याट इनापियागुदु सोन्टी नख या यम पंचक गोवर्धन पूजा तिहार टका ना बियाटक दुसा सोन्टी बले विशेष याना को पूजा व खिजा पूजा इतना सोन्टी रुपे कवै चंगुदु सोन्टी बले नेवाट से छमु न्य हे छे छक्खा बठिला सुचुकुचु याना झ्या लुखा आदि थासे स्वा माटया
थपिन पूर्ण रूप निसी याना बहनी छेछका मततया लक्ष्मी ज्या सालहया ठ उठुकुया लक्ष्मी ज्या इट पूजा यागु यान भइ चंगुदु ठोक्ट या लक्ष्मी पूजा कने खुनु म पूजा वो कौस खुनु किजा पूजा याना 20 नख हन भइ चंगुदु किजा पूजा न म पूजा ठे हे या मागु प्रचलन दु किजा पूजा विशेष याना किजा पिनिगु सोस्रिया आयु ताहक जुइमा ढका काम न याना यागु यान भइ चंगुदु ठुकुडे कोरोना भाइरस या महामारी हुने 20 नख न प्रभावित जुइगु अवस्था दु 20 नखले विशेष याना लक्ष्मी पूजा म पूजा व किजा पूजा या त प्राथमिकता बिया हनिगु यान भइ चंगुदु ठुक्न सोन्टक हनिगु ठुगु सोन्टिया ज्याजो या ठगे विशेषता दै चंगुदु सोन्टि नख नेवाटे व गैर नेवाटे हनिगु विधि पाना चंगु अवस्था दु महायान वज्रयान बुद्ध धर्म या पूजा क्रिया या मण्ड सोन्टिया इले मण्ड या व्यापक छला बोले ज्यावै चंगुदु लक्ष्मी पूजा म पूजा व किजा पूजा याबले मण्ड या व्यापक छला बोले ज्या चंगुदु ठुकिया नाप ठाउँ कने सोन्टिया झोले ठिठी टले बहाले न मण्ड चया बोजा यागु प्रचलन सामाजिक को बा खला पूजा पिसा न्याका वइ है चंगु नेपा गाले ठिठी देव पिनिगु मण्ड चयगु बा चोकेगु परम्परा दै चंगुदु विशेष याना मण्ड चयगु परम्परा तन्त्र सम्प्रदाय आधार कठ कैटाउ खण्डु ठुक्ट हे तन्त्र आधार कठ हे पूजा क्रिया कर्म काण्ड न न्याका चंगुदु महायानी वज्रयानी पूजा क्रिया मण्ड या टरंगु विशेषता दै चंगुदु उकी मण्ड बिना पूजा क्रिया जोगु खनिमरो तन्त्र आधारित पूजा क्रिया या ज्याखे गुरु मण्ड अमोक पास मण्ड बुद्ध मण्ड धर्म मण्ड संघ मण्ड वसुन्धरा मण्ड धर्म धातु बागेश्वर मण्ड आर्य तारा मण्ड प्रतिसराय मण्ड भद्रकाली देवी मण्ड महामञ्जुश्री मण्ड गणे देव महाङ्काद्य मण्ड ग्रह मण्ड उष्णिस विजय मण्ड दै चंगुदु ठुक्ट हे महायानी वज्रयानी पूजा ज्याखे या खेले रज मण्ड दुर्गति परिशोधन मण्ड सूर्य मण्ड चक्रसम्बर मण्ड वज्र बाराही मण्ड हे वज्र मण्ड नैरात्म मण्ड योगाम्बर मण्ड चन्द्र महारोशन मण्ड कालचक्र मण्ड बुद्ध धर्म संघ मण्ड ख घुम डया पूजा आज याउ ख उम डया आराधनीयना मण्ड चया पूजा आज यागु यान वइ चंगुदु महायान वज्रयान बुद्ध धर्मै ठुक्ठ मण्ड या विशेषता ठठवे कठ दै वइ चंगुदु कसा तरंग गुठी ऑक्सीजन या व्यवस्था ठौकने हल्मे व चिगु दे न्यंग कोभिड-19 संक्रमण समुदाय स्तरे ठंग फैले जिया वइ चंगुली कसा जपिन कोरोना पोजिटिभ संक्रमण ज्याचोपि खण्डय वगु अवस्था दु ठुक्न पोजिटिभ खण्डुपि कसा जपि सुरक्षित रूपमा होम आइसोलेसने चनाचंगु खया जानकारी कसा तरंग गुठिया त ठेना चंगु न दु ठटी होम आइसोलेसन चनाचोपि संक्रमित पिण्ड गुगुन अवस्था ससला ठाकुया ऑक्सीजन या व्यवस्था या मागु अवस्था बोलन ढासा उक्त या जटिलता या त वाचाका कसा तरंग गुठिया जास्ना पोचा या मुज्या कोछुगु निर्णय कथ आ या त न्याग ऑक्सीजन सिलिन्डर कसा खेले कसा तरंग गुठी पाखे व्यवस्था यान्ट गुडो यदि सुन कसा ज पिण्ड ऑक्सीजन सिलिन्डर या आवश्यक जुसा कसा तरंग गुठिया छान्जे भाजु उडे रत्न कसा बा नाय भाजु युरिकाजी कसा नाप स्वापोट या डिट कसा तरंग गुठी जास्न पुचल सकल कसा ज पिण्ड इनाप यान्ट गुडो उडा समाज या मु छान्जे राजकुमार कसाय अबुजु मण्ड उडा समाज मु छान्जे राजकुमार कसाय अबुजु तुलसी रत्न कसा वंगो कार्तिक 23 गते आइतबार या नि मरुख मरु मुवेक यता निबान या कामना व दुख कपि छेजपि सक्षित नुगो चिना धैर्य धारणा यान जने फेमा ढका उडा समाज व उडा सपाखे कामना यान चना विजेश्वरी लिकया ऐतिहासिक कर्ण दिपे मडुम बाजु तुलसी रत्न कसा या सिथ कार्तिक 24 गते सोमबार यंकेगु यागु यक्कैको सुबादु प्रेम हिरा तुलार जुयाट वेकन बुख बोना जित ग्वालेन्डिला लिसे बुख चया ग्वालेन्डिम भाजु सुगरत्न सिन्डरकार जुयाटन एकको सुबा देसन जना बिसना सिकबिसा ठुगु ज्याजोले सिकपिनिको बुख चया हादिगु माउ खसा सिकपिनिको चुको ठया बुख दुठेकी माउ खसा उडा समाज स्वापटे दिस सिकपिनिको बुख जिस बोनिगु र बचन बेचनको जुल लिसे सिकबिसना चुको ठया समाज योगदान जनो सिकबिसा चुको ठया अचिभमेन्ट यान्चनो दु खसा उखिया जानकारी उडा सयट बेदिसन उगु बुख न ठुको ठया ठेकीगु बचन
पेसे आरस जी बचा डिपा पाके उनी डिपा दुका टुगुवाया उडा व्यक्तित्व जना वेगु जी याजो उडा से जजुस सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना मदन दास तुलाधर नया देगु ख गुति सहकारी परिवार स्वन्ति नख व नुद चिन्चस व पीछ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु भितुना स्वन्ति नख झझ धाथे छिकपिनीको जीवन न झझ धामा ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर नायो असन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी परिवार सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमय नेपामी पिनेको जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु यागु भिन्तुना जेम्स प्लास्टिक प्रणाली पीके स्टोर्स सुन्ती नख झझ ढाठे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन झझ ढामा सुन्ती नख व नुड नेपाल समूह छिन्छ व पी छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या कामना शाक्य अल्मुनियम इन्डस्ट्री प्रणाली पीके स्टोर्स सुन्ती नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनेगु जीवन न झझ ढ्यामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सञ्जय ताम्राकार नमस्ते स्टोर्स परिवार सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना टुल रत्न तुलाधर किचन स्टोर परिवार स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ठामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना अरुण लाल श्रेष्ठ अध्यक्ष असन सेवा समिति एवं परिवार सुन्ती नख व नुद छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु यागु भिन्तुना सुन्ती नख झझ धाथे छिकपिनेको जीवन न झझ धाएमा पद्मरत्न तुलाधर अन्नपूर्ण किचनवेयर परिवार सुन्ती नख झझ ढाठे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन झझ ढामा सुन्ती नख नुड नेपाल सम्बत छिन्छ व पी छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना केशव तुलाधर देग सहकारी परिवार सुन्ती नख व नुद 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नख झझ धारे छिकपिनेको जीवन न झझ ढ्यामा पद्मधर तुलाधर समाजसेवी एवं परिवार रेडियो उपत्यका निगा खुसी बचाको दिबा ढुङ्गा हनाचका छिक्नु लस्कु सेना चुना ज्याजो उडासे ज्याजो स जिख छिकपिन ज्या कामी बिगेन तुलादर ठोक रेडियो उपत्यका सेना सफरिको मेगाहर्ज तरंग अब सिन ठुगु इले सुन्ति नख जु न्याने वे चौडु लिसे सुन्ति नख नापना पह नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छडरा जु न्याने वे चौडु ए जुनि सुन्ति नख अले ठु नुडाय चि छिकने हनाचका एकको जि पिन्टन देसन चुना कोरोना पाके सचेत ज्या बजे ज्या दिते इना पेसे ठुगु आया लिपांगु गतिविधि लिपांगु भो नि छिकपिन न्याने हेबेट नुगुदिर लिपांगु पोठासरा सिवे जिल उडा व्यक्तित्व ठुकु ज्या जसम बना वेक अप इनको नुवा ख तया वेचन होला सिवे जिल ठ्वे जुले ज्या छम विषय कठरा व्यक्तित्व ठुकु ज्या जसम बना तय गुजरा वेक नि गुर यहन निसे ताइ निसे कानुनी क्षेत्र लगे ज्या कानुनी व्यवसाय रुपे न्याउन चुना दिम व्यक्तित्व कथा वेकै बारे खलाय मासा उडाटे दुने एकदमै लोको हामा कानुन व्यवसाय मोटी काजी स्थापित गु वेक फुपु
महान्यायाधिवक्ता नै जति तर वेक मडुगु पेरडे ढुङ्गु ठोचो दुख खन जुल अथे कानुनी व्यवसायले पोक्ट ज्याजिरमा वेका क्या भाजु लिसे कानुनी व्यवसाय रुपे ठैट न्याजेला चुना दिम व्यक्तित्व बिने स्थापित नपछि खलाबला व्यक्ति न जुल कु कानुन ठास त जिस एको एक सेक्रेटरी माउडु कानुन ढाचा न ठौ दैनिक जीवने छलाउनी मागो ठौ या अवस्था वेक न कानुन या क्षेत्रीय ठैट न्याजेला चुना दिम व्यक्तित्व खट ठौ छि वेक न पछि छ नेपाल कानुनी अवस्था ले साइबर क्राइम रहेको छु जी कानुन ढाचा त छ्या ज्ञान चौडु जिस कानुनी डर रहेको छु सुचु खएर छ विचारयामा कानुनी अवस्था छु ठ फुक्क यावट ख ठवा नेस ठौ जिस वेक न पटया ले वेक न पजानको खना बला चिकपिन झेबेट नउजुल विगत 29% न्हनि से ठु कानुन क्षेत्रीय अनुभव यान चुना दिम व्यक्तित्व जिगु समाज देगु रहेको न झौ निते गौरव विषय ख यजुनी वेकटै थन झाइदिउली एकको सुबाइद छ जास वेकन प जुगु खला बला यने पाखे हुने ठौ ज्याजो उडास ज्याजो छ दगला पाँच लस्को सेना चुना ठुगु उडास ज्याजो या सचिव गुइन्याको बोस सुबा उडास ज्याजो सचिव गुइन्याको बो न्याका चुनको दौरान ठौ छिना पछम कानुन व्यवसाय मला वना उडा व्यक्तित्व नाप खलबला या दुगरे हुना छ गर्व या विषयला ज्याजो छिना प खलन सुनो इले दउ छ ना चाहिँ ठोइले ज कान मास्यो उडास ज्याजो न्याना सना दिपि न्याना मी भाजु मिजु पिन्छन शिवजी मा मोती काजी स्थापित मला वेका महान्यायाधिवक्ता लोक हाम व्यक्तित्व ख हजुर छु अबुजुन जुल ख खनाबला अनन्से सूर्य वेकै बारे प्रतिजा दिम त कनाडिसन मोतिकाजी स्थापित धके ढाइमे झे उरा समाज ना जामे मनुक वेक नापा 17 साले न्यायाधीश ज्याडो लिपा चाहिँ 17 साल जुइरुगा वेक न न्यायाधीश मजुरिङ भा लिपा वेक अधिवक्ता जुया दिला एडभोकेट जनरल लिपा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्या वकालत क्षेत्र लगे चौख और कलेज न बंक्यो वेक न त्रिचन अपन इंग्लिश लिटरेचर बंक्यो और लिपा चाहिँ 47 साले वया महान्यायाधिवक्ता नेपाली कांग्रेस गभर्नमेन्ट बेरका कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजात कोइराला शेरबहादुर देउबा समेशुवे महान्यायाधिवक्ता सोम प्राइम मिनिस्टर वे महान्यायाधिवक्ता जुया दिउ ख अन लिपा 64 साल 68 साल तक न्याय परिषद छोडो जुडिशियल काउन्सिललाई उकेम्पटी सदस्य न जुया दिउ ख अले अबको चाहिँ देवकम्बत जु ठ्याक्कै पेरियड ले वेकै न यानदिको ज्यामला वो पाखे प्रभावित ज्या चाहिँ छि चाहिँ कानुनी व्यवसाय लगे जु ढासा जिबुल्ट सत्य असत्य जी वो ख जिठ्यागा जिसुरी ठ्या जुम्बार ढ चाहिँ ल बनमा हरगा गल्यामरा जिन अब साइन्स बनाउ ख जि आइसी बीसी ना बीसी हन गाली ब जि चाहिँ अले 12 प्राइवेट ल बिउ रे गा चाहिँ जि एमबीए यान्चनो ख यान्चनो बले प्राइवेट ल बिया जाँच न पास या ना अले जि एडभोकेट लाइसेन्स कया काबले अब बायो लिप ज्या वे ज्याजुले जि टेक ओभर थेन जुल आ ए ज्या चाहिँ जिम्न क्या छ म्याछम दो जि म्यान न ल बन्छौ दो नि आ ल बन्या जिता थर्ड जेनेरेसन ल बन्छौ तो ज्याजो उडा छ उडा त ढासा त कानुन अब उले मबो बि मला झि उडा त ढासा त व्यापारी बि विदेशी उनी उठाउने लिपाङ्गु इलेसयो कसै एकदमै टच्चुको समस्या अथवा छुटा मला फुक्क मस्त पिने चुनि ओले छे चाहिँ मा बहुचुको दे चुनि ओले छे सुबि मरे तो समस्या व्यापक रूपमा बोलन चंगु टुगुले चाहिँ कानुनी शिक्षा जे मस्त त बुनिमाको अवस्था दुमरु गेचो कानुनी शिक्षा उडा देसम बन चौ दुखी मरु ओछकन गराइछ के ढाम वास्तवै झेसन स्वयमा छौ छौल छि हो उरा जुल उके मध्ये झियान नेवाड हे जुल उके झि मध्ये नै काठन चोबे नेवाड गोडु झिसन ठन खलाबले नेवाड विकास मजल उराड विकास मजल अर्गाटाइ सुकान विकास मजल वरो स्वयं भल झि नेवाड ढासरे नेपाल भरि हे थन काठन चोको मकी दको सदरमुकाम राजधानी ढाबले झिसम मेम्यो जातिसँग झिट चाहिँ भत नि झिप चाहिँ अप्पर क्लास चाहिँ बिचारे छिबी चाहिँ राज्य हरेक थाहा छ चौडो बिजनेस चिमो लाडेडु ढाबा राज्य टाइममा दरबार अनुसार के ट्रेचर पोस्ट देन छिपेन्डु हालिमवाली अन्छौ टाइको मल्लकालीन अवस्था न अवस्था चाहिँ नेवाट एजा चौक तर आ वया चाहिँ छुल लैले नि नेवाट झिसम झिथन झिसम मेम्यो जाति पिना पनि कम्पिटी आफु झिम बस्दैछ आखा बन्फु स्कुल एकदम ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट हो पोलिसी मेकिङ एट वामनका नेपालले चुना चाहिँ झिसम पोलिसी मेकिङ नेवाटेछ अझ उकेन ओराटेछ झिसम गेट ढाइला भसस आखा बना सबि डको कम्प्युटर भस ठ्यौ डुबि डको चाहिँ अस्ट्रेलिया वन अमेरिका वन युरोप वन हाल डाक्टर इन्जिनियर हाल बिजनेस या हाल थो पोलिसी मेकिङ एट वामन ए रे मतलब छोराइले कानुन डेगठा झिसम पार्लियामेन्टेड वाउन्ड से मला सचिव नेवाक सुडो देशे शासन चले सचिव नेवाट मरु उगाटम बरु उके डाउन फेक मला डॉक्टर इंजीनियर तो जाम बजला सीडीओ जुइक फेक मला न्यायाधीश जुइक फेक मला शासन सत्तापटे घु सबरेन राइट है वो घु यूज आइपिङ ख उके नेवाट डाउन मला उराट झिडवान मला उडवाम म ओठो लपुफु कानुनी लपु खाओ डाउनी छि मेन चाहिँ छ एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क या मला
छिटो प्राविधिक इन्जिनियर डाक्टर ठो अकाउन्ट चार्टर अकाउन्टेन्ट होला ठो डक्को बिउ चाहिँ भन्छ ठो प्र्याक्टिकल प्राविधिक जुल झिरो आर्ट्स घा धया चाहिँ ल बन्यो ढेउ चाहिँ ल न छौ चाहिँ छिता नेपालले चाहिँ बिस्तारै डेभलप नाप्ठेल मको संसार छि सुइदिछ अमेरिका उखुन्तिन प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन वो कमला ह्यारिस हाम्रो प्रेसिडेन्ट निम्म लयर ब्याकग्राउन्ड पिङ होला अमेरिकाला सिनेटे अन ब्याड डको लयर हुनेको यो कोठे बिल क्लिन्टन न लयर ख जोन एफ केनेडी लयर ख लयर ब्याकग्राउन्ड पिङ हुने ख म सम्झिम जस्तै आएपछि डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसम्यान ख इन्डिया यो खलाउ ख छ न जवाहरलाल नेहरू महात्मा गान्धी चाहिँ क्या डको लयर ह्यासार कि देशयुपट्टि हाउ टु रन द कन्ट्री गाट have गेर हामीले अकॉर्डिंग टु ल मलाई घेना रुल्स कानुन सुरु संविधान सुरुका व्याख्या यही जेबली एज अ लयर टोना चाहिँ गनोन पोलिसी मेकिङ वन वो देश विकास जोडु झिधा नेपालले नापेपट्टि पुरानो शिक्षा आ चाहिँ वे ठौने +2 जुमले चाहिँ भतिजा गयौ जुल लाइबले चाहिँ आठौने लयर जुट नेपालले खला न्यू किसिमले ढुका छौ लयर जुइ लागि चाहिँ पहिला ग्रेजुएसन हाउ विषयमा ग्रेजुएसन यामला ग्रेजुएट यानुका 3 वर्ष छौ कोर्स दो उके चाहिँ बीएल लाइगा वो चाहिँ थन चाहिँ जागिर नपि छौ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट माल लगा वे पि मलाई क्लास मकासे ये पि एम योगे दुका आमेउ छौ ठौने हो छुट रेबले +2 यारुका 5 वर्ष छौ कोर्स दुका बीए एलएलबी दाइ ठुके वे पि स्टुडेन्ट ढोको चाहिँ नतिने एसएलसी बिया +2 याना वे पि जो पि ठुके वो पि ढोको स्टुडेन्ट ब्रिलियन्ट का अले जिपि झिनट हो आठो बार काउन्सिल वकिल त लाइसेन्स बिट इन्टरभ्यू काई उके काइबले झिन इन्टरभ्यू प्यानलले हरेक वर्ष चुना जिन जी एक झिन सोया दिने तो बीएल एना हो त पि स्टुडेन्ट हो तो 12 क्लास +2 एना चाहिँ 5 इयर्स एलए बीएल एलएलबी आबि मन्टयो क्वालिटी पागा ताबले थिबि बल्ल बल्ल बजारे प्याउ चोंदो नि मार्केट एज अ ल क्वालिटी +2 एना यपि ग्रुप विद्यान हो इपि चाहिँ भविष्य विस्तारै वनके इपि चाहिँ ड्वान मालगा टुक टाइचनो इले चाहिँ कि उडा मचा खाछ त न मलाई अथवा निवा उडा समुदाय रुपी मचा खाछ त न ल बन्यु चाहिँ छु बानो अप्सन ख एकदम ल बनेमा ल बुनमा छौ कारण छौ छुनौ ठो टाइपले चाहिँ झिस छौ इंग्लिश एन्ड हो इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज धाइ दुनी जी कानुन मसुरा हाम्रो छेमेमको कानुन अज्ञानता छेमे हुँदैन जस्तो कि कानुनले डगो सिमको छौ एक्जाम्पल छौ छोडाइले चाहिँ आठौने झिस आठो सामाजिक सञ्जालले चेउडु साइबर क्राइम धाइदि मतलब शिव सस्टिलका सामाजिक सञ्जालले फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप छुछु रहेको उके मन्ट छुछु चाहिँ कमेन्ट या जुकी मजु कमेन्ट या जुकी ला छुछु या जुकी मजु यान्चौ डुम बन्द छ त कानुन रु नि साइबर क्राइम ला झ्याना ठन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट छौ साइबर क्राइम का स्पेशली मवनी अब बने चौडु तर झिरा ठाउने छौ छुटु रहेले इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट हो छुटुका उके छौ दफा छुटु रहेले चाहिँ सामाजिक सञ्जालले फेसबुक ट्विटर अन्ठावना चाहिँ सो मन्ट एउटा छुचाना ठाउँ चोछ उले चाहिँ पुलिस मुद्दा चलाए मानहानि चाहिँ याम जेलेट या मुद्दा चलायो अवस्था सजा जियो अवस्था दुगा ताबले फेसबुक जिन थन चोया मुद्दा जुनले ओ कानुनले मसु गा ट्यामर हो उ ठिकैमा एभ्री देशु हरेक कानुन दूर गा सिगमा ल ठोचो सब्जेक्ट मलाई छिनक गु विषय वस्तु ल साइबर क्राइम अप्पो मन्डी छ ठौरे फेसबुक त न्याका चौडे चलेन चौडे सिउसा मुसिउसा वेक अप कमेन्ट चौडे गुमेसो कमेन्ट नुगले स्याउन जुइफु उ कठौ या सुनाना एक्सन कल लासे इपि चाहिँ फसी चाहिँ सांगत मुद्दा गले जिया गो मुद्दा सोच्नु दो थला झेसनन क्लेम मुद्दा बटे आगा ए ओके मुद्दा बटे आ दक्षिण छोटा मुद्दा टायो खसा जि छौ फेसबुक जिउ छौ फोटो अथवा छौ चोइ बिया उके मन छ गुकसम चोइ हे नि अयो मान मरेदना चोलगिला झि मुद्दा तलको तुरन्त जनागा पुलिसमा कुनीगा कानुन अयो डुगा अझ झिस आठो मिजो मिस्टर हैन मिस्तै हगेल झन् ढ्याम जो सेम यो ठाउँ झिस भुल्न सोचिने कमेन्ट उजुर तलके पुलिसमा जनाइगा तुरन्त एक्सन काइ सिधा ठाउँ खला छौ निबु कठन जिफु छ मिसा चाहिँ छ किपा चाहिँ किपा सुरुगा चाहिँ मिजा त यही अलि वो मिजा न वो किपा योपटी बारे भटी चाहिँ अब व्याख्या न चलके वो कानुन लय जलकम ल वो मिसा त मैल के कानुन लय जलकम वो मिसा उजुर एन बी उजुर या विजय आमल एजा फेसबुक अर्का थमस्या जुए जिगो इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज दियो सो कानुन दुला मस्यु जिस मला एज अ कानुन स्टडी यामा अले छौ खटु जेन्युवा त अथवा उडा त चाहिँ गठित हैन कानुनी पनि छुन खवल पतली चल्यो ठ ह्याने उन मौन्यो वो नेचर झिके दु तो कारण छु क जे भजा इजी गोइङ हालो छोरा उठे दर इजी गोइङ ढाढ्या छ सिन अनुभव यान दिन अनुभव एकदम अनुभव यान दिन जिया जि ठो जस्तो कि झि ठोवा जि ठो उरा समाज जिन उन्न छ कानुन सल्लाहकार हैसियत जुन चुनौडु अथवा जि स्थापित पुचले कानुन सल्लाहकार म जिउ गेम सल्लाहकार समिति हेर्दु जिल बराबर प्रोग्राम जिले जि अन्न ढाइरेका झिसो उराटे छ नेवाटे छ अखला अझ उके मदेन उराटे छ चाहिँ
जी धावे भोगा आखो बनावल ल विदेशन ल ढेउ कमाएर बिजनेसम्यानबाट अरबौं कमाएर कने छौ अफिस बना अदालत बना छु जाया माछा अनि पिउन छमेस्तो बनान एकदम बुखना खलाडे गया हाकिम ताल खैट वटी तल्लो स्तरीमसम्म कर्मचारी टप खलाया माछा न हजुर खेना खलायामा न्यानु ना फेसिया म फोटो नि छ्याम फोटो ढाबले छ्याम फोटो ढाब थै क्षेत्र ठीक हो इन्जिनियरिङ डु डक्टर डु चार्टर अकाउन्टेन्ट डु मुगला बिजनेस म्यानेजमेन्ट जान्छ डु थै थासे धक्को माला देशु सतस्यो लाडे डु सिडियो हैन जिल्ला प्रशासन जसै हुन निषेध आगे फुको सिडियो लाटेन चले त एको सामाजिक सञ्जालले बोले सिओ छम नेवा डुला ओके पनि छम ओर्या डुला सिरो ढासर के डाइरेक्ट राज्य पावर चलाइमपटी राज्यपट्टि पावर एमपट्टि हामीले तुरन्त म फोन हेरेँ पुलिस आउन तुरन्त पनि हामीले राज्यपट्टि गो सबरेन पावर हैन वो चलाइमपट्टि एकदम सिडियो लाटे डुगा पुलिस दु आइजिपी गो नेवार डुला सुन डुला आर्मी नेवार डाउन डुला अनमाल त नि ए ढ्वा मंग झिसन ठाउँ हाल्छ न झि नेवार त्यसो दिले लाटा अथवा मन्टे जाति नाका आम जो कर्मी हो इपी न्याउनु वन कर्मी न्याउनु न झे खतम जुल झे थम चाहिँ जान्छ डुसा झे छा ढ्वा मौनी हो झे ढ्वाउन मालगा तो कारण चाहिँ छुको दाजु वे नेस जी हारन होला कारण चाहिँ छुको जी कारण यानी रुप चाहिँ कारण छौ ड छोरेन जोड हैबले आ ठो चाहिँ छौ छन जो झिउ नाबा मल्ल कारण चाहिँ ठन गु ख ठनले सा वंश बोल सा वंश वे रुगा चाहिँ आ वो टाइम हिस्ट्री बालको प्या मनी नाबा झिता पंचायत कार्यालय हिस्ट्री आ डको दरबार चुका छु हिस्ट्री थायो एक्चुअल हिस्ट्री छुरी प्या म मगला ठनी काठमाडौँ नेवाटेर चाहिँ झिला शासित जुले नि सा वंश झिटाको हो नि ठुली डोमिनेट याड ड्रीमा कि एक दुई पुस्ता पे मनटेट इबी थर्क माने जुलगा कीर्तिपुरी उडी बाहण है मला झिट आइबले झेनेबाट ठयौ सप्रेसन झने वे मफट एक दुई पुस्ता झन वे साट कि लिबे पुस्ता डगो दिने स्लेप थे जाउन का मेन्टली स्लेप थे जाउन आला राजतन्त्र न बरेगला झि बौद्ध वयगला प्रजातन्त्र दु झि पुस्ता झिए वना राष्ट्रपति न झिफु ठाउने अयौ मौका चाहिँ थयौ मौका चाहिँ झिस राज्य शक्ति वो युज मलगा राज्य शक्ति युज आइडी न्यन बाउन मलगा छु खजै र छु छिनप कानुनी व्यवसाय जो हिसाब न ठौ उडास ज्याजो नेना चुना दिपि यमी भाजुमे जो पिन त ठुकी माउ थौ छुराइ छ छु शब्द दु कानुनी ओ चाहिँ छुराइ छिने फुक्सा ठुकी माउ गण कार्यालय उनिल ना चाहिँ छिडाइदिल थम पिउन न पाउना खलाउन ग्या तर अन छु सुस्ताइ हक ढका बडा पत्र घटै चौडाइ छु ओ सुनान मस्यो र ठो सब्जेक्ट है ठो विषय बारे सूचना हक नपाओ बडा पत्र का दैनी के बारे का प्रस्ताव दिन्छ म ठेगा सूचना हकहरुका ठाउने चाहिँ छिटो छ ट्रान्सपरेन्ट गभर्नमेन्ट आवले हरेक चीज गभर्नमेन्ट यो पारदर्शिता का ढक्को चाहिँ कानुन रोकन ठोटो बिमजुर का रोकन टडो हो ब्याक मेउ ढक्को बिमा जेस सपोज जेस चाहिँ छौ छिटो छौ भछौ माल कार गाउ म छ वो अफिस ना जेस निवेदन बिल कि वो बिमा का अब वो चाहिँ यदि वो कन्फिडेन्शियल डकुमेन्ट दुलासा बिमको मक्सम कम्पलसरी नासङ छ बिमा म बिमको ढाडी मको झिस वो चाहिँ झित अधिकार भेटाउडुगा वो संविधान वो अधिकार भेटाउडु कानुन न डुके लागि झिस वो युटिलाइज मयरका छौ ख मलाई वो युटिलाइज या फेक मल्ने वे ख सुस्नै हक रिउ झिस छुसु दुर हामीले छिउडी फन्डामेन्टल राइट छुडु झिस सिक मला कानुन यु सब्जेक्ट छौ भनकी गेजेर हामीले चाहिँ गेम हो जुन मनुडा कानुन बना वकिल जिम्मारियो मरो कानुन बना ढको बना बस यानमा ढुन मरो हामीले वो सब्जेक्ट सिक भछौता छ झिउसिले बसे जनरल ल एक्सपेक्टेसन बना ल स्पेशल बना ल बनमाला ल ममो छन जनरल छौ सब्जेक्ट चाहिँ कानुन व्यस्त एभ्री स्टुडेन्ट मस्ट स्टडी का कम्पलसरी आका दुनी ठौकुने हके आ ठौने जान्छौ न बिस्तारै छिसन नाबनाब पनानो छिसले सिभिक्स का बंकी नागरिक शास्त्र बंकी लेब थो छिसन त नयाँ शिक्षा राउ या ढको बन्नेन बिलगा आ बिस्तारै हान टेडो ठाउने एभ्री जिन जिम मस्त क्याप न्यू जिन स्टडी किताब सेबले स्कुले बमले न सेबले चाहिँ भरि नागरिक शास्त्र हामीले रन गभर्नमेन्ट गेना रन जी ह्युमन राइट यो छोक फन्डामेन्टल राइट छोक वास्तव थेउ मनटै झिउ राइट झिसन छुटु रासिक मल्ने झि ज्ञान मावे मरो आटकन ज्ञान जो चाहिँ पुलिस सुना जनाइकला अर्थात पुलिस छे वल्की आटकन पंचायत कार्यालय त अवस्था गुली पुलिस त नाप ग्यारु झि निवाटिक अथवा केदुनि उडाटे पुलिस त ढासा न शब्द है दुनि मि मनोवैज्ञानिक दबाब जिउ खट अथवा भ्यान्छौ खन्छ पुलिस वेसा त ग्याउ चिकु दे मापि उ अवस्था आटकन दनि ज्ञानी अभावे ख जस्तो कि थुना राई सुङु किसिमे थुना ढुगा 24 घण्टा ट्विटमा हो छौ चाहिँ समस्या पुलिस छिस पुलिस अनुसार के मोन्ट छैन समाज चाहिँ पुलिससँग डयङ ल गाछि समाज छोका रे वो पुलिस 24 घण्टा जना थुन्यो इन्भेस्टिगेसन सिलसिला थुन्यो त्यो अपराध जेम अपराध ठरे छौ वगा
छो हन कने ते अदालते बनाओ धोडी प्यावेगा अदालते बना तुनते तू डको अदालते वो में डको क्रिमिनल मखुनी धोडी प्यावे तिनी फाइनल डिसीजन जी मनी एजा वो प्यावे हुगा न इपि न क्रिमिनल मजन बोला जब अदालत फाइनल डिसीजन न छ चाहिँ स्याउ ख छ क्रिमिनल खहरगा ढासा कोन सर्वोच्च ठिन मानेगा जिल्ला अदालते जिफु अपिल बनी सुप्रिम कोर्टले फाइनल जोया चाहिँ ढासा छ वो चाहिँ अपराधी जुल मक्सर पहिला डको इनोसेन्ट एभ्री एक्युज्ड मगला इनोसेन्ट अन्टिल प्रोभन गिल्टी राखेको नि हाम्रो डको एजा पुलिस झिझा अले वे खना चाहिँ ठन मन्टे छ पुलिस हल्की झिग्या पुलिस भ्यान ठक भए हनुमान आउनु पर्यो आला हनुमानका आउनु पर्यो हाँसेर कि 7 फुट हुने मन्टो छ्याए छेरका अहिले मन्टेसँग उकै युटिलाइज आयो नि वो डर त चाहिँ युटिलाइज हैन कानुन मसिउ कार्न हैन यदि कानुन सिउ छ छो अधिकार दो पुलिस जुन बनमाले छेवया पुलिससँग चेक या हाँसेर गो पक्रो पुलिस गो 24 घण्टा कुन मरो जो कानुन व्यवसाय नभए जो सल्लाह क्या अधिकार दो ठौ राइट सिकमा लगा राइट सिकाय ढासा न जबरसी एउटा मेवे खञ्चला तर राइट सिकमल नि वो राइट छो सबै नक्रिन हेर्न दिला जो कानुन व्यवसाय थौने चाहिँ सुरु राखिन अझ न्यू मोडर्न सोसाइटी चाहिँ जो फ्यामिली डक्टर ढाठे मलाई ठय अकाउन्टेन्ट सेफी चाहिँ जो ठय अडिटर दु ढाठे वो प्रचलन दुकी मरो कानुनी चाहिँ जो राइट्स वेमा छ वकिल टेउडा संविधान भेटहरु संविधान चाहिँ झिझ चाहिँ पुलिस जना क्रिमिनल फौजदारी जोनी बेला थयो म चाहिँ कानुन व्यवस्था सल्लाह के चाहिँ याहरुका उके व्यवस्था यान्टो संविधान यान्टो तर वो संविधान चाहिँ यान्टो तर वो प्र्याक्टिकली वो मजुगा प्र्याक्टिकली युज मजुनी मगला इम्प्लिमेन्ट झिधा कानुन दिक्जो दु इम्प्लिमेन्टेसन मजुलगा जी छ नाचै नेसले छ हानज कले आए मासले जे उडा मस्ते चाहिँ डाक्टर बनि मलाई मेमे बनि तर कानुन सिचा बोमहरु त छौ कारण चाहिँ छुरासिने त बोनि पद्धति त घेना बंगी ठिके गुली खर्च जी त बोनि ढुंगा ठिके रिटर्न गुली वइ वो मसिया न मन त ठिके ढ्वामौ जौ खलट हेउ छौ यु यस त वो यस लिसा क्लियर जसा त ज्याजो न्याल्छ डिपी जना निमे भाजु मेजो पिन्छ ठ काय मस्ते त चाहिँ कानुन बंगी पाखे लपि गुनी खला वो यस ठीक है जो आ कानुन व्यवसायले 20 वर्ष न्यायो आ जिपि कानुन बनाउबले आएको पाङ लगा नाभा चाहिँ एकदम पाङ लगा नाभा जिपि बनाउबले कानुन बन कि चाहिँ गभर्नमेन्ट जागिर नहुन के मक्स चाहिँ प्र्याक्टिस याड वकालत प्र्याक्टिस याड उलेगा म्यो मरु आ स्पेशलाइजेसन यो जोंडु इंटरनेशनली वर्क वनफु आईएनजीओ दु हरेक ठासे थाउने कानुन व्यवसाय मरे कम जो हरेक बिजनेस याड कानुनमा हरेक चाहिँ जस्तो कि आठ एफएम भेटिछ एफएम चलायो उकेन कानुनमा मतलब घेना या छुमा डकोमा सुनवाजु हरेक क्षेत्र कानुन मरे कमगा ठौने चाहिँ नाप्ठे मको कानुनी ठौने एकदमै मार्केट बाला कानुन चाहिँ थ चाहिँ बाला मला छ कानुन मगला ठौने ठना मास्टर च्याउ नडु एलएलएम नडु या नुगा चाहिँ ठौने चाहिँ कानुनी उपटी ठ्याक्क शब्द मोल क्यारियर न ठौने बाला आ गभर्नमेन्ट बना यास न जज जिफु जस्तै या सुप्रिम कोर्ट ठौने जज जेचौंडु मगला झिउनेवाडु सपना मलर हाम्रो जज होला आ प्रान्याधीश जित्ने परिसे जज न जिफु सरकारी वकिल जिफट कानुन बन्छपि सरकारी जागिर नवसन उखे वनफु प्राइवेट याना वसन प्राइवेट पाखेन न्यायाधीश जिफु थयोपटि क्यारियर डेभलप कमाउन हुन्छ क्या ढक्को क्यारियर न बाला आइजिओ एनजिओ ढक्को नि न बाला छगुडुनी कानुन व्यवसाय पनि गुलेन विश्वास या मजु इमसँग चाहिँ ख ठयै कानुन व्यवसायले चाहिँ अपोजिट ढेबा चाहिँ नया मुटा गुलेन टाइमको इमसँग बुकी कानुन व्यवसाय ज्या चाहिँ एकदमै बामलाउ रही तो को आरोप चाहिँ कानुन व्यवसाय टे ठो छिटो लागो जोगी मजु डल ठ्यागा प्र्याक्टिकली डल लागो जो म झिला डल लाग्दो ढाइया मको डल जि धासिका डल जिना पे व्यवहार आछ ढामा खया तर ओके जिछो ख क्लियर छ या मासो रहेला झिरा वे चले जो वकिल दैबी चाहिँ का आको तुयो आगो याइपि ढाइ रे वो खय मठुया खलन वो जे वे डाडो कानुन म बोनी ठो पान्छ कानुन वकिल यु ज्या चाहिँ आको तुयो आगो या अथवा मको ख खट मको यावे मको कानुन वकिल ज्या छोरा बेला चाहिँ थयो क्लाइन्ट यु हित जिउ लागि वे आउ प्राइवेट वकिल ज्या अथवा सरकारी वकिल जान सरकारी वकिल चाहिँ सरकार पाखे थयोपटि मुद्दा तै वकिल प्राइवेट वकिल न थयो क्लाइन्ट हक हित्यो जाया होगा वो चाहिँ हके जाया मखो खना या मखो नि फाइल मिसिल दाइला फाइले छुडु फाइल बमोजिम हरेक केस वो बेलाले न्यायाधीश दै फैसलामा बादी बसे दै हयो खसिया भ छुडु प्रमाण आधारे बस जुइ डक प्रमाण आधारे खजु एजा प्रमाणे चाहिँ अनु छौ भ टुयु दुसा उइ त मुदु हाको ढ्याम मजल नि टुयु ढ्यामला जिनि खठुल्ला भ आधारे जुइ एजा अब भले रङ यान्ट असला भले राइट या खमल्ट नि भए रङ देतौडु सही याना ल्याप्चा त हेडौडु ल्याप्चा जबरसी याकोला मखोला रिउ ख म्योगा ल्याप्चाला उयो दुनि ढाबले ल्याप्चा मखो ढ्याल मजल
एज एना बस्छ जिमको जीसम्म छौ दसो जिउ दसुका मलाई जी छौ चाहिँ अपराध न होला जानी सम्बन्धी अपराध न ओडु सा जी चाहिँ छिटा लयर हारेन तर छिना जिउले डिफेन्स आइ जुने नि तले ओला जी अपराध नै हैन वे अपराधी त चाहिँ कानुन संरक्षण न टोटकिउन कुटन जिउ जुल्ने ए ठ्याजिका छिटो चुको गुको ठाउँ छिटो छिटो ठ्या म छिटो वेल छिटो चाहिँ छिटो चाहिँ झिउ ठो गयो हामीले ठो आम ख चाहिँ आम ख अठे आम थ्योरेटिकल क्वेशन जी प्रैक्टिकली ढाक गेजी गा चाहिँ आम छिरा हो थ्योरेटिकल क्वेशन ल जियाडा जिसा जनरली जिउ ख गेरे हामीले चाहिँ चोला जिन अजी अपराधी जी वकिल तै नि जी जी छो एक्जाम्पल छिरा बिगा छटा थौ मनो यो लास्ट लुट न्यूज वइगा न्यूज बोला ठेरा ठेरा थनो पिउ खा ठे फलाने रेटेना शावली याटर गा चाहिँ सोममनो जोन गा न्यूज बोलगा सोममनो जो सुना पुलिस जोन गा न्यूज वइगा कने हरेक चीज एफएम वइ अखबार वइ पब्लिक मिखा छोन हैले का इबी समिसा शाव ख बोला न्यूज न वो ख आ बोला उ त वो मुद्दा चले अमलगा वो खर का धने शाव ख कि मको पुना खोंडु बोला मुद्दा केस सरकारी वकिल उ बमोजिम प्रमाण जुटेना मुद्दा डेगमल छिसो ठन उ मिडिया ट्रायल लाइटिन फिट 10 किलो चाहिँ हाइसिस जोनहरु गाट ल वे सारी का ठोला हाइसिस जोम हाइबुलगा हाइसिस हम खला अम्बकला बोला पुलिस जोन गा पुलिस थियो राज्य छौ प्रोसिक्युटर हैबला मुद्दा छौ पक्ष ख नि डिफेन्ड या उयो खन्दैन गा मगला एजिया वो आम थ्योरेटिकल को जी सानो मको ढाइमको वकिल एना ढाइमको वो अब केस चलाएबले वो छु बयान एटा वो पुलिस छु बयान एटा जी सानो ढाल्ला म सानो ढाल्ला उयो बयान आधारे अले झिउ चाहिँ कमन ल सिस्टम छुराइरहेले चाहिँ झिउ सिस्टम छुराइले बरु 79 जना चाहिँ सजाय छुराइ अपराधी त छुटेछ जुनचुनमा सामान्य अपराधी चाहिँ जुनचुन मजुरका एजिया राज्य उठो प्रोसिक्युटर न प्रुफ यामा नि क्रिमिनल केस चाहिँ सुना शाव ख राख चाहिँ जी सानो मुख ढाउ गा प्रमाण सम्बस्याउ छु प्रमाण हामीले बस्याउ प्रमाण मा मुआ शाव प्रमाण गा चाहिँ राज्य प्रुफ यामलगा ठोटो कारण न शाव घरगा जी सानो मुख ढाउ गा सानो मुख प्रमाण छु हामीले सानो मुख प्रमाण बरु एजिया अले छुराइ हामीले नि बेनिफिट अफ डाउट गोज टु द कन्भिक्ट हैगा न्यागो प्रमाण चाहिँ छ शाव खण्डो तर छराठो शंका लगो हासार के शंकाको सुविधा वो डाउट कन्भिक्ट गा चाहिँ उके आधारले टोटी झिउ कमन ल सिस्टम ढाइगा ओके एजिया चाहिँ स्याउ बस्याउ खल्यो नि अब सुना खौ मुख नि वो छु बयान एटा स्याउ ढाला म स्याउ ढाला वो अपराधी त छुट्याउन वकिलले भूमिका नि दैके मलाई दै वो छार नि मको अन अपराधी डाइरेक्ट गेज रेबले छौ केस जुले के डाइरेक्ट स्याउली अन फर्स्ट डिग्री सेकेन्ड ढाइ घुमेस अन सर्वसे जन्मक वे फिन्डु घुमेस ओके 10 वर्ष कै जुए घुम 3 वर्ष जुए वकिल भूमिका मको ओके क्राइम न सोया क्राइम ग्रेभ हुने मनु न स्याट मलाई अब वकिल बस हैन विथ डिफाइन लाइन बिजुलले पूर्ण रूप जन्म कैदियाउला वकिल बस आउ सिकान वकिल बस आउ हो वो मुद्दा चाहिँ छु भगेको भोला वो भय आधार बस आउ वो सरकार पक्ष चाहिँ मुद्दा प्रोसिक्युट या नै अभियोग चाहिँ वो अभियोग छु भएटा छु बयानटा उकै आधार खण्ड नि हेर्नु नि पिने सोया दिए मको वो भोटे छुटो भ रेडी एना बालक जनवास झ्याको बस या टोटिए मको एजा ठो वास्ता ल दुनी ल सब्जेक्ट हो एमे खगा ले ठो खलान चुन गले झिपटी चाहिँ ट्र्याक गर्न प्याउँथे पति नेनिमी भाजु मेजु पिन्ट ठिकी माउ खन याना जि बच्चा प्याउन ठो नाजे बेठा ठो शिक्षा चाहिँ ठौने बुनी अवस्था चाहिँ छुटु गुली खर्च लाग्यो खर्च ठ्याजुलगा जस्तो कि बीए बीएल यारगा चाहिँ ठो 12 क्लास नुगा बीए बीएल गा चाहिँ मेमो ग्रेजुएसन 4 वर्ष ठोके 5 वर्षका 5 वर्ष यामा हाम्रो सिटिओको मरो छौ चाहिँ तिरुमन युनिभर्सिटी हो दो तिरुमन युनिभर्सिटी हो जम्मा नेपाल भरिना 350-400 विद्यार्थी पमर्गा छौ ल क्याम्पस थियो दो छौ नेशनल ल कलेज थने दो छौ चाहिँ पोखरा दो छौ चाहिँ थन अल झिउ छौ छुटले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी न विराटनगर छड्याडो अल केएसएल छड्याडो चक्रवर्ती रेगा वो चाहिँ 5 वर्ष यो कोर्स का अब जिसेबले वो हरेक वर्ष 5 वर्ष हैन 6-7 लाख रुपैयाँ आर्थिक रूपमा 6-7 लाख रुपैयाँ लगेजु झिउ मेमो ग्रेजुएसन न ए ख प्लस 2 हुँगा ग्रेजुएसन उले लगेजु वो चाहिँ भन्छ ठिकै ढामलो झिउ मलाई अले वो 3 वर्ष बिटे ढेउ चाहिँ वो चाहिँ ठिकै मजो त्यसले आर्थिक रूपमा सबल जिउ चाहिँ अवस्था ढुकामला ठिकै दु थौने छ्या झिसा बीएससी बीए एमबीबीएस यार्ड करोड माला इन्जिनियर न्याउ बसन 8-10 लाख फुलमा 800 गएना चाहिँ बीबीए चाहिँ आसा 4-5 लाख खर्च उडाटे ठोकेन जिसे 5 वर्ष 1 वर्ष अपवनमा 6 लाख 6.5 लाख सम्म बालमा वकिल जी फै वकिल छ जुल्की उयो चाहिँ ब्रड थिंकिङ ब्रड जी नि
अवश्य न ठो कानुन व्यवसाय अब सम्बन्धित ज्याएको खनबला लागुला मन दुए ख तर यसा त बिना इन भामलाहरुको संकीर्ण दु अपना पनि छु मेगु पछि रहि चाहिँ ठो कानुन व्यवसाय लय जिङ नापछि चाहिँ यङ टाइममा चाहिँ नेपाल भाषा खेले चाहिँ न्युवा बिटल्स तका चाहिँ पवित्र दाइपिन मि हाल्यो मलाई हुनजु ओछु कुतना ठो कुलेले लगाका ए उठे दुर्गा जिन हापा ठो वकालत क्षेत्र लगे जी जी म्युजिक क्षेत्र जो हबी रामलका ब्यान्ड दो जी पहिला अस्ने जिमो जे अस्ने हाम्रो प्र्याक्टिस थियो जिमो इन्फ्लुएन्स थियो ब्यान्ड होगा फर्स्ट जिन छोरा जिमो फर्स्ट नेपाली पप ढका ठाउँ चाहिँ क्यासेट रेकर्डिङ न पिकन हो लेबा उकेना जिपि भीम तोलादर जिपि ना क्यासेट पिकन निर्मल तोलादर दो मगला जिपि क्यासेट पिकन न्युगोसँग क्यासेट पिकन लेबा जी ठो क्षेत्र ल बना चाहिँ लाइसेन्स वकालत दियानुका अलि बिस्तारै टोटो अलि 49 साले उना जिसँग छ पवित्र कंसाकार जिपि निर्मल तोलादर मिले ज्या नेवा बिटल्स छ बिटल्स युपडी नेवा भाषा नेवा भान चाहिँ मिहाला चाहिँ पिकन 49 साल पाखिने छ वो चाहिँ सिके वो एकदम चले जु होला वो अटके चले जनी वो में अरे वो कठन रु मनु गना चाहिँ डिफ्लेक्ट दिया चाहिँ कानुन डाउले वो त वायुपटी प्रभाव कानुनला जु छे बा लयर जुनि मचुलेन छे कानुन देछौ जियले वेला जि कलेज भन्छौमले म्युजिक ब्याने लगे ज्या वनो ठौ ठाछ जुल तर चाहिँ अलिपा ठो लाइसेन्स वकालत यार हुगा चाहिँ वकालत लगे ज्या लगे जे आठौने समय भीमफु कानुन म्युजिक हबी थे ख इन्ट्रेस्ट नि इन्ट्रेस्ट ल दनी इन्ट्रेस्ट हबीले डेगा टाइममा नि या अवश्य न एको कुति सुभा देसन न ज्यासो लिपाङले लिपाङ छौ न्यास दैछ न उडा समाज बुधबार पटिका तो गु चाहिँ उडा स ज्याजो रका न्याका छौ तो ज्याजो एटका छिगु कटा छैछ न तो ज्याजो गुटे उडा टे न्यबे गु मला उडा टे प्रशिक्षण यागु उडा टे चाहिँ मिडिया हेगु तो ज्याजो गु उडा समाज रेडियो ज्याजो न्याका छौ तो ज्याजो एटा छिगु कटा छैछ न म ठो ज्याजो बालावा ख तर ठो ज्याजो लन्छ के ठो उडा टे चाहिँ न्हनु वइ गन नि मखका फिल्म मगान छारा छिने झिस छोलो ठो ज्याजो न यान जना ठौ जि ठो बालको ठो ठेट जुर्गा बस्यो जेम बस्यो तन्दु नि धन ठो ज्याजोले वेट रे द फोन उखनु दुई हप्ता न्याउ फोन ओबले चाहिँ ए ठयौ दुर्गा झि बल्ल सिला दुनि थारी ठो ठौने मिडिया गु हल्ला ख ठो एड न झि मफ्रे चनुका झि बल्ल झिने मस्युरे नाब झिस ठो सिक्र चाहिँ झिस छो छ्यामल ल्याबले झिन नाब उरा समान झि दागो उरा टेउटी बिचेले झिस चाहिँ सुसु मनुर चाहिँ नेपाल भरिले वन्छ बि सुसु थासे डाटा जान्छौं इबिन दक्षिण झिस न्याउने एफेक्ट मला मगला ठाडे भिन्दे क्षेत्र देफु डाक्टर देफु इन्जिनियर देफु गणन सिडियो देफु वकिल देफु न्यायाधीश देफु इबिन दक्षिण न्याउने चाहिँ झिस उराट ठेबे दुनी राकिन त हरेक क्षेत्र जोपि एक्सपर्ट सुडु इन द न्याउने झिस किन मला छौ पॉइंट अफ भ्यू बजुलगा उके लागि ठो छि उरा न ठो याउली आ झिन ठौसिला जिया ठौसि जारगे झु पाखे झिन मसिना उनी ढक्स्या सिराउनी ठो उली एड जु ठेन मचोनका डबरी छ अवश्य न छिस वो उडा समाज उ कठा कुटा ये देखो आशा फलस कासे ठन्टक जाया ठग नुख पंगति लिसे तो वया छंगु सुन्ति नखले नुड छिनससा वो पि छडया छिट यकको जे पिन्टन देसन न का सुबा छिट न एकदम सुबा छो पिन्टना दो नुदया पिन्टना ठो एफएम जन दुपिन दक्षित न जिउ पाखे दुनगन से चाहिँ छिरि सुन्ति नखय पिन्टना दो ठो नुदया पिन्टना दो बालक नखय यान्दिस ठो कोभिड पाखे चाहिँ बचे ज्या यान्दिस छि बिजन जित्न जि फ्यादा सुबा यक्को जुन सुभा देसन छन बिने स्थापित जो त वेका छम सफल कान व्यवसाय रुपे ह्याउन छन दिगुदु वेकन ठौ जित कान एको एक कन दिल कानुनी शिक्षा व शिक्षा या प्रभावकारिता बारे न वेकन जित कन दिल एजुने नि छगु इनाप छिकमिन छया छिने ठ मस्जिद न कानुनी बुंगा दिस ल बुंकु ससको छिस एको एक खट छियासी जी प्रशासनिक रुपे न ह्याउन फै एजुने ल दैगु अटो कान बुन्यु रहेगु न बालगु विषय ख ठुकिट न छिकमिन बिजायन दिरहेगु असो फलसन दि काइ जन उजुल लिसे हाना छ कति बिने स्थापित जो त एको सुबादे छन ठौ वेक पाखे जिस एको हे ज्ञान गुनिया ख सिकी मागो ख सिका कागु होटा गु वेक न जित चुला कटिल वेक त हाना छ कति एको सुबादे छसे त मोइचंगु सुन्ति नखाले नु दया सिकमे सकसित एको जी पिटन देछसे सुख शान्ति व समृद्धि कामना देछसे ठौ जस जी बिगेन तुला आदर न बायो निगु उजा फसे आइट बा सुभा जे मा भा सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पि छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु भितुना नारायण परिवार क्लब वन डे टेकु ये सुन्ती
नख झझ थाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झझ ध्यामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सव पि छदया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना रेडियो उपत्यका 6.4 मेगाहर्ज त्रिपुरेश्वर